дуруд. нашр навбатии барномаи иттилоотии ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман мешунавед. طبق معلومات در 7 ماه سال 2020 در ولایت مسکو روسیه 435,000 جنایت به قید گرفته شده است. از اول سال شماره جنایت‌های صادر کرده مهاجران در ولایت مسکو 50.6% کم شده است. خبر داده بود خدمات مطبوعات سرایوسط خدمات امنیت منطقوی ولایت مسکو. همزمان شماره جنایت‌های کشتار 2.4%، راهزنی 3.5%، دزدی 27.8% و دزدی وسطای نقلیات 23.5% نیز کاهش یافته است. اینچنین در جایهای جمعیتی قاعده ویرانکنی‌های معمولی کمتر به نظر رسیدند. شماره عمومی چنین حقوق ویرانکنی‌ها 7.6% کاهش یافته است. در همین حال عمل‌های قلابی در ولایت مسکو بیشتر گشته 29.3% افزایش یافته است. در آغاز این هفته رهبر سازمان عمومی جهانی تندرستی ت.А.Гебрейюс به جمهوری‌ها توصیه داد که در مبارزه با پنجشنبه سرایت کرونا به زلندی نو پیروی کنند و در برآمدش قید کرده بود که یک قطار کشورها در منطقه مکونگ بسیاری از کشورهای جزیروی در قریب و اقیانوس یارم اینچنین رواندا و زلندی نو توانستند که پنجشنبه ویروس را در مرحله اول پیشگیری کنند. طبق اطلاع اینترفکس علالخصوص ت.А.Гебрейюс زلندی نو را قید کرده تلاش‌های حکومت محلی را در مبارزه علیه پاندمی مثبت ارزیابی کرده است. ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман мешунавед. дар ин ҳафта субҳи 11 август дар душанбе вазири нақлиёти тоҷикистон худоёрзода суиқасд ба ҷони худ карда буд. агенти миллии иттилоотии тоҷикистон ховар бо истинод ба прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон хабар дода буд ки 11 августи соли 2020 тахминан соати 5 вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон худоёрзода соли таваллудаш 1958 дар заминаи муноқишаҳои оилавӣ ба вуҷуд омада дар хонаи истиқоматии худ воқеъ дар шаҳри душанбе кӯчаи ҷабор расулов бинои 67 каср 4 уҷраи 23 бо истифода аз корди хоҷагӣ бо мақсади аз ҳаёт маҳрум сохтани хеш даст ба худкушӣ задааст. дар идомаи хабар нашр гардида гуфта мешавад ки аъзои хонаводаи вазир ҳангоми ба вуқӯъ омадани ҳодиса дар хона ҳузур доштанд, аз воқеа хабардор шуда ба ӯ кӯмаки аввалин дараҷа расониданд. дар ҳоли ҳозир вазири нақлиёти тоҷикистон худоёрзода дар беморхонаи муассисаи давлатии маҷмӯаи тандурустии истиқлоли шаҳри душанбе бистарӣ аст. روسیه اولین واکسن بر ضد کرونا به قید گرفت گفته است. در این هفته ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه پوتین قید کرده بود که واکسینه های کرونا ویروس پیش از ثبت نام همه سنجش های ضروری را گذاشته است. سرور روسیه اعلام نموده است که وی در آینده نزدیک استحصال عمومی واکسن مذکور را انتظار است. وزیر تندرستی روسیه میخائیل موراشکو تصدیق کرده بود که اولین واکسن ضد کرونا ویروس در روسیه ثمرانکی بلند و بی خطری را نشان داده است. ادامه ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман мешунавед. 11 август бозори теплистани Маскав дар як амалиёти вижа барои мубориза бо муҳоҷирони хайрқонунӣ баста шуд. дар ин бора ТАСС бо истинод ба як манбаъ дар мақомоти ҳифзии ҳуқуқ хабар дода буд. طبق маълумоти нашр гардида дар натиҷаи рейди мақомот гумонбаршудагоне ки дар сохтакории як қатор ҳуҷҷатҳо ва муҳрҳо машғул буданд дастгир карда шуданд. қайд карда мешавад ки амалиёт бо ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ алоқаманд буд. дар идомаи ҳафтаи равон 8 нафар аз шаҳрвандони қирғизистон дар беморхонаи муштараки байни минтақавии вилояти Ош бо бемории шадиди сӯзон ки ба истилоҳи русияш сибирская язва ном дорад бистарии бемористон карда шуданд. дар ин бора хабаргузории 24 КГ бо истинод ба дафтари матбуоти вазорати тандурустии ин кишвар иттилоъ дода буд. дар хабари мазкур оварда шудааст ки тибқи иттилои марказии ҷумҳуриявии карантинии бемориҳои сироятӣ ташхиси лаборатории бемории шадиди сӯзон ё худ сибирская
сибирская язва дар як бемор тасдиқи худро пурра ёфтааст. дар ҳамин ҳол намунаҳои лаборатория аз ҳама беморон барои таҳқиқоти озмоишӣ гирифта шуда ба раёсати мубориза бар зидди вабо ва дар вилояти Ош супорида шудааст ки сироятшиносони ин марказ дар якҷоягӣ бо духтурони хадамоти байторӣ намунаҳои хок аз ҷои забҳи чорвои калони шохторо гирифта ташхиси умумӣ мегзаронанд. дар ҷараёни таҳқиқоти эпидемиологӣ муайян карда шудааст ки ҳангоми забҳи чорвои калони шохтор 9 нафар сокинони маҳаллӣ ширкат карданд ки 8 нафари онҳо алҳол нишонаҳои бемории шадиди сӯзонро дар худ доранд. тавре гуфта мешавад, ин 9 нафар сокинони маҳаллӣ чорвои калони шохторро рӯзи 25 июл забҳ карда сипас гӯшти онро ба як қатор деҳаҳо тақсим карданд. мақомоти беҳдоштии қирғизистон ки имрӯзҳо дар мубориза бар зидди коронавирус даст ба гиребонанд аз олудашавии 8 сокини маҳаллӣ ба бемории шадиди сӯзон ё худ ба истилоҳи рӯси сибирская язва сахт нигаронӣ карданд. идомаи хабарҳои ҷамъбасти ҳафта. дар шаҳри Обински вилояти Калуга кормандони полис муҳоҷирони меҳнатиро оммавӣ боздошт карданд. дар ҷараёни рейди мақомот ки полиси Обинск ташкил кардааст 67 муҳоҷир шаҳрвандони ҷумҳурияи Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ки дар яке аз биноҳои истиқоматии шаҳр зиндагӣ мекарданд дастгир шуданд. дар ин бора хабаргузории таҷринфо.ру бо истинод ба хадамоти матбуоти раёсати вазорати корҳои дохилӣ хабар дода буд. ҳангоми санҷиши ҳуҷҷатҳои муҳоҷирон 45 ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ муайян карда шудааст. дар асоси далелҳо тибқи қисми 1-1 моддаи 18.8 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии Федератсияи Русия дар нисбаташон санадҳои дахлдор тартиб доданд. додгоҳи ноҳияи советскӣ дар вилояти Челябинск 4 сокини Урали ҷанубиро барои ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ ба муҳлатҳои гуногун маҳкум кард. дар ҳафти тафтишот муайян карда шудааст ки ҷавонон як гурӯҳи ҷиноятиро созмон доданд ки ба интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон тавассути гузаргоҳи сарҳадии Троитск машғуланд. дар тӯли фаъолияташон ин гурӯҳи мазкур ба беш аз 100 нафар хориҷиён мусоидат карданд ки ба таври ғайриқонунӣ аз марзи давлатии Русия убур кунанд. моҳи апрели соли гузашта фаъолияти гурӯҳи ҷиноӣ қатъ карда шуд. нисбат ба ҳамаи аъзои гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ мутобиқи моддаи 322.1 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ дар доираи гурӯҳи муташаккили ҷиноӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуданд. дар рӯзҳои охири ин ҳафта яке аз шоҳреҳони машҳури телевизиони Русия бо як муҳоҷири қирғизистонӣ дар Маскав занозанӣ мекунад. барандаи телевизиони Русия Артур Светков ба як шаҳрванди Қирғизистон ки дар нуқтаи хидматрасонии хӯроки мом дар Маскав кор мекунад ҳамла кардааст. дар наворҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ чарх мезананд дида мешавад ки шоҳраи телевизиони Русия ба суханони нохоб ва дорои ангезаҳои миллатгароёна ба тарафи муҳоҷири қирғизистонӣ ҳамла кардааст. маълум аст ки ҳодиса рӯзи 12 август дар Маскав ба вуқӯъ омадааст. шоҳраи телевизиони Русия Артур Светков боло ин ҳама ба муҳоҷир ки ҳамла кард боз ба ҷои ҳодиса мақомоти полисро ҷиғ задааст. 13 август дар ноҳияи адмиралтии шаҳри Санкт-Петербург полис як гумонбарро дар кӯшиши таҷовуз ба номуси як зан боздошт кард. нафар ҷабрдида аз ҷумҳурии Беларус гуфта мешавад. тавре ки хабаргузории Моҳи 78 навишта буд, рӯзи чоршанбе 12 август соати 5 ба мақомоти полис паёми фаврӣ расидааст ки нафаре дар саҳни бинои истиқоматии рақами 12 дар кӯчаи Красноармейская бо садои баланд ёрӣ талаб кардааст. баъди расидани гурӯҳи фаврии кормандони полис муайян гардидааст ки як ҷавон бо симои зоҳирии ғайриславянӣ ба як зани 40-солаи беларусӣ ҳамла кардааст. дар аввал кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ тахмин заданд ки ҳамлагар муҳоҷири меҳнатӣ аз кишварҳои осиёи марказӣ аст, вале дар ҷараёни таҳқиқ муайян гардидааст ки нафари ҳамлагар на муҳоҷири меҳнатӣ балки худи шаҳрванди 34-солаи Русия буда аз ҷумҳурии Доғистони Федератсияи Русия мебошад ва дар наздикии макони ҳодиса дар яке аз мағозаҳои пятёрчка ва фурӯшанда фаъолият мекардааст. аз рӯи далелҳои дорои ҳаракатҳои шаҳвонии зӯроварӣ дошта мақомоти тафтишоти шаҳри Санкт-Петербург парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд ки тафтиш дар ин самт идома дорад.
شما ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман мешунавед. 13 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон муовини раиси ҳукумати Федератсияи Русия Алексей Аверчукро, ки бо сафари корӣ ба Тоҷикистон ташриф овардааст, ба ҳузур пазируфтааст. дар оғоз президенти кишвар аз таъин гардидани Алексей Аверчук ба ҳайси ҳамраиси Комиссияи муштараки байни ҳукумати Тоҷикистон ва Русия оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ изҳори қаноатмандӣ намуда, аҳамияти фаъолияти ҳамоҳангшуда ва самаранокии ин механизми муҳими танзиму пешбурди муносибатҳои ҷонибҳоро дар арсаҳои мухталифи ҳамкориҳо таъкид карданд. хабар дода буд хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. дар ҷаласаи ҳамраисони комиссияҳои байни ҳукуматии Русия ва Тоҷикистон, муовини раиси ҳукумати Русия Алексей Аверчук ва сарвазири Тоҷикистон Қӯи Расулзода масъалаи барқарор кардани парвозҳоро баррасӣ карда буданд ва мавзӯи барои муҳоҷирон муҳим пардохти пули патент низ дар ин вохӯрӣ баррасӣ гардид. гуфта шудааст дар нишасти хабарӣ баъд аз вохӯрии ҷонибҳо. муовини раиси ҳукумати Федератсияи Русия Алексей Аверчук ёдовар шудааст, ки ҳангоми пандемияи коронавирус дар Русия пардохти патент барои муҳоҷирон то як давра бекор шудааст. аввалин муҳлати бекоркунӣ то 15 июн муқаррар карда шуд, аммо пандемия ба охир нарасидааст. аз ин рӯ тасмим гирифта шуд, ки онро то 15 сентябр тамдид кунанд, гуфта буд Алексей Аверчук. طبق اطلاع سامانه اساسیاسیای شرکت‌های سیاحی روسیه انتظار می‌رود که روسیه از 1 سپتامبر پروازها را با کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل دوباره احیا کند. خبرگزاری وستنیک اساسیاسیای شرکت‌های سیاحی روسیه نوشته بود که پروازها به اکثر کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل به احتمالیت زیاد دوباره برقرار گردند. در خبر مذکور یک چند سبب‌ها برای گشودن پروازها نیز درج گردیده است. از جمله وضع رو به معتدل آوردن کرونا در فدراسیون روسیه، اینچنین رو در ماه سپتامبر سال جاری استحصال واکسن کووید 19 به نقشه گرفته شده است و وضع اپیدمیولوژی نیز در کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل به اعتدال آمده است. گذشته از این در خبر اعلام گردیده است که حالا بعضی از کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل نیت دارند که واکسن ضد کرونا ویروس روسیه را خریداری کنند. با این سبب قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و ارمنستان در روی خط 30 کشوری قرار داشتند که وزارت نقلیات فدراسیون روسیه برای برقرارکنی حرکت هوایی آماده کرده است. نوشته بود خبرگزاری وستنیک اساسیاسیای شرکت‌های سیاحی روسیه. اما در این زمینه مقامات رسمی روسیه در خصوص صنایع گشوده شدن پروازها با کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل نظری نکردند. شنوندگان عزیز، شما جنبسته خبرهای هفته را مستقیما میشنوید. کمیسیای مرکزی انتخاباتی بلاروس نتیجه های نهایی انتخابات پرزیدنتی را در این کشور 14 آگوست جمعه اعلان کرده بود. همین طریق در انتخابات روز 9 آگوست برگزار شده سرور فعلی بلاروس الکساندر لوکاشنکو 80.1% و رقیب اصلی او سویتلانا تیخانووسکایا 2.12% رای مردم را به دست آوردند. نوشته بود خبرگزاری بلتا. نتیجه های انتخابات با قرار کمیسیا تصدیق کرده شد. الکساندر گریگورویچ لوکاشنکو پرزیدنت جمهوری بلاروس انتخاب شد. آمده است در خبر. اما اداره نامزدی پرزیدنت در بلاروس سویتلانا تیخانووسکایا اعلان کردن نتیجه های رسمی انتخابات و پیروزی سرور فعلی الکساندر لوکاشنکو را با پرگی رد کرده بودند. در همین حال سویتلانا تیخانووسکایا تأسیس شورای انتقال قدرت در بلاروس را 14 آگوست اعلان کرده بود. در این باره ریا نوستی خبر داده بود. کمیسیای مرکزی انتخاباتی بلاروس باشد شکایت‌های همه نامزدها را برای اعتراف نکردن انتخابات پرزیدنتی در این جمهوری رد کرده است. این روز 14 آگوست نامزد پرزیدنتی در بلاروس اندری دیمیتریف در کانال تلگرامی خود اعلان کرده بود. با گفته وی کمیسیای مرکزی انتخابات نیز پیشنهادی به تأخیر انداختن قبول قرار نهایی اوید به نتیجه های انتخابات را رد کرده است. ما با سودیالی می رویم، گفته بود اندری دیمیتریف. پس از آوازدهی در انتخابات پرزیدنتی که 9 آگوست برگزار شد، اعتراضهای عمومی در چند شهر بلاروس از جمله مینسک آغاز یافت که تدریجاً به برخورد با نیروهای امنیتی شروع شد. شهروندان در اعتراضها صدا بلند کردند که آنها به نتیجه های آوازدهی راضی نیستند. در نتیجه بازداشت‌های مقامات قدرتی در بلاروس بیش از 6000 نفر جراحت برداشتند. اکثر کشورهای غربی نیز نتیجه های انتخابات پرزیدنتی در بلاروس را اعتراف نکردند و گفتند که در این کشور باید انتخابات پرزیدنتی از نو برگزار کرده شود. سامیان عزیز، شما شرح جنبسته خبرهای هفته را مستقیما شنیدید. سلامت باشید.